Assalamu alaikum урматтуу жаңылдар каналынын катталуучулары жана көрөрмандары. Бүгүн 5 март Өзгөн чөп базарындабыз. Канча экен? 340 сом. Мыналы канча дейт? Bunlar bilmeydi ekan. Nekken emeli? 340. Kança? 390. Tabii calbıramı көп. Kül bölünmedi. 390. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Çöp pres. Kara çöp. 330. Mayın çöp. Da saman kança eken? Narkılça? 270 değil. Saman 270. Samanlar 270, 280. Samanlar 220, 230'dan eken. 200 somdan da öyle eken. Espresso tarlaş 330 deydi. Bu bolboy mu? Kenarlaş yok. O, bede gelgende bede bol. 250'den tikeyin aralaşacak. Adam kana kayaka gitti bunu ayıktığından beri. 360. İkinci yorum taza dedi. Günden beri. Bak şu maşinada saplap gen toğanlar. 2011 жылғы 3 avion. Состояние жақсы дейді. 430 000 кемит беребиз дейт. Номерин чыгарып коебуз. Мысык сатуучу экен. Натылгандар чөптөр, беделер 330'dan öydü. 330, 390. Çöpler 300, 330. Yani çöpler. Samanlar 200, 250. Bir tane daha alğanlar jaraş eken. Anda çöpler var eken. Bunday çöpler. Buna saman kança eken? Kança? 240 som buday. Buday mı? 240 som.